mentang ini pe yagi nong job agajinga Khun WrestleMania ka ba sau pheway mentau snam arajar pheusan agajinga Khun ka baning kong ka badai ka World Heavyweight Champions hapreng uje uso persya e gunta hagane gajinga Khun uje uso ulala aban Liem e gunta bar gane gajinga Khun hapreng gine ki arngut kalane kumba khatsan minin bar lengba gane gajing job uje uso ulayo ban ra ya ganam World Heavyweight Champion hakasin ka baning kong agajinga Khun World Tag Team Championship hapreng ga New Day kabri ga team ga ulayo ban ra adu khat arsit ya ga Tag Team Championship Persya eka War Riders hagane gajinga Khun ga New Day kala khur ga nam job hadin bagalala ban Liem ya ka team War Riders Khun bane kni ya United States Championship hapreng ujako fetu Persya ya ULA night bar hagane gajinga Khun ujako fetu ula khur ga nam job hagaba ulala ban Liem ya ULA night jang haki shpeu minit hagajinga Khun hapreng El Grande Americano Persya e ure Phoenix ubami bujili hajaka jung ure Mysterio ubadon hapreng gajing bensau bar hagane gajinga Khun El Grande Americano ulala ban Liem ya ure Phoenix bad gane gadai ru gajing job ka baningkong jong u El Grande Americano hagajinga Khun WrestleMania agajinga Khun banyak kini ia WWE Women Championship apreng ka Tiffany Stratton Persya ka Charlotte Flair agane gajinga Khun ka Tiffany Stratton kalala ban Liem ka Charlotte Flair bargane gajinga Khun apreng gini ki arngut kalane kumbakat praminent agajinga Khun men triple threat match apreng Seth Rollins CM Punk bad Roman Reigns bargane gadai ru gajinga Khun ka ba itanat bha apreng gini ki laingot kabalane hadu live peu arminen Henry hagane gajinga Khun Seth Rollins ula khuri ga nam job hagaba ulala ban Liem ya CM Punk bad Roman Reigns hagajinga Khun triple threat match nagbanta jong ki kenthai banyak ni ka Women World Championship hapreng ka Io Sky ka Bianca Belair bad kariha Ripley bar hagane gajinga Khun ka Io Sky kabadai na Japan kala khur ka nam job hagaba galala ban Liem ya gine gi arngon bad gane gajinga Khun jong gine gi laingot kala ne kumba khatsau minin hagajinga Khun Sin City Street Fight hapreng udreu McIntyre Persya ya Damian Priest hagane gajinga Khun McIntyre ula khur ka nam job hadin ba ulala ban Liem ya Damian Priest bad gajinga Khun hapreng gine gi arngot kala ne kumba khatsau minin hagajinga Khun bane kni ya Intercontinental Champion hapreng upenta Dominic Mysterio Braun Breakers bad Finn Balor hagane gajinga Khun jong re Mysterio u Dominic Mysterio ula khur ya Intercontinental Champions hagaba ulala ban Liem ya gine ki laingon hagajinga Khun hapreng Randy Orton Persya u Joe Henry hagane gajinga Khun Randy Orton ulala bat Liem suk ya Joe Henry ubre TNA World Champions tang haki sau minit hagajinga Khun high flying match hapreng Logan Paul Persya AJ Styles hagane gajinga Khun Logan Paul ula khori ga nam job hadin ba ulala bat Liem ya AJ Styles bar gane gajinga Khun hapreng gini gi arngut kalane hadu kumba khat nyau minit hagajinga Khun Women Tag Team Championship hapreng ka Liv Morgan bad ka Regal Rodriguez Persya ya ka Lyra Valkyria bad ka Becky Lynch kabalawan pai biang sya ka WWE hadin kumba shisnam luna hagane gajinga Khun ka team jong ka Becky Lynch kalau khur ya ka nam job bari ora ya ka Tag Team Championship hapreng gini ki R team kalane tang kumba prominent hagajinga Khun bakhaddu jong ka WrestleMania arajar pheusan kadai gajinga Khun hapreng John Cena Persya e Cody Rhodes bad gajinga Khun hapreng gini ki arngut kalane kumba pheusan minen hagaba John Cena ula khori ga nam job baleng bagane gajing job John Cena ula thawru ya ka record ba Thymmai kum urangi lempat banengkong jong ka WWE bani ora hadu khatnyau sin ya ka World Championship